Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno ste u gaming kanalu i danas ćemo snimati kako izbaciti video na YouTube. Da, video na YouTube, mislim. Dobro, nije bitno. Nadam se da vam se svidio intro na početku. Dobro, ovo nije bitno. I sad, kad uđete i logovali ste sve, idete sad na ovo otpremi. Vidite tu, kliknete. I izaberite datoteke za otpremljivanje. Ovo ovdje. To ne diraj. Ne diraj. Nego ima dva načina. Možete pod jedan ovako prevučete. Ili pod dva ovako kliknete i sad izaberete. Mi ćemo da idemo na desktop i da izaberemo neki random snimak. Evo, njega ste svi vidjeli. E sad. Ovo treba da vam izađe. Znači to, evo, i ovdje sad stavite naziv, bla 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 bla. I ovdje isto stavite šta vam treba. A ovdje je link tog videa. Dakle, znači ništa ne dirajte i to kad se bude sve renderovalo otpremljivanje i kliknete samo objavi, nije to neka logika, kaže otpremljivanje, to nije neka logika, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!